abakugukurwa mu vetkeya nabo barugayo bahamya ko barukuza kureta ibintu byinji omworeko gwa Vision Group ogwa Harvest Money Expo omuryo koreko mubazi oguru kutambya ndware ziri kukwata amatungo omuryo enkoko embuzi ente empunu embwa n'agandi matungo omushawo w'enyamishwa omuvetkeya Esther Bampolich yashaba abantu kwijo mu bwinji kubanga ebintu byaffe bino byo birungi nnyo ebintu byaffe bino birungi bobikozesa bobikozesa tulina maziwa eyongezaako amata okweyongera nnyo oba like weetaaga ente ebere n'amata ojja wano ojja tusangibwa wane kololo tujja kubeerayo ku mudala gwaffe tomisinga tunamu ne farmers products for dewormers tunamu Albendex 10%, Albendex 2.5, tunamu products ni tunamu na Vitaforce maziwa tunamu na Womifas mizito nazo nungi ku dewormers. Ni nkora na company bakweta Jeka Poultry Farm and Animal Feeds Limited. Jeka Poultry Farm and Animal Feeds Limited nutureta inkoko ezoruna kurumwe ezamahuri kuruga Netherlands hamwe na Belgium. Tuine na farm y'enkoko ezo kutunga farm ejo erikamuri enyuma ya Kamuri Girls Primary School. Tuine enkoko zikurenga mitwari 15 no wasa kuja farm oturambureho ni orebe. Mwije Harvest Money Expo muturebeho ebitu baretire mbase kwetaba omukurisa mukoresa emere y'omutindo. Ni nkora na company ya Relief Line Uganda hansi ya AJ Solar abakozi ba solar products narishi ebyoma ebikoresa amani gizoba ituntu tukora mwena abanimbeta mwena abarisa abahinji ogunugwo mukoro okukyara y'obuhango omuyihanga hariho ebintu by'omurembe hariho ebintu bya hariho kushoma hariho amajezi hariho bwenje mwena nimbeta mwena abakugamba ururimi oru mwije tweje okuruga Hydroline Irrigation Company location Kasangati opposite the mosque just after Equity Bank nintwaro mu gishogo kweta abahinji mwena okuruga mu Uganda na East Africa yona mwije Kororo Grounds ebirabiri na mushanju byo kwezo oko kwa kabiri kusya ebiro kibanza cyo kwa kashatu ntuza kubantu exhibitinga ebikwaterana no okutangiriza mizi kuruga hanju kuruga aha structures zo kubasa kuboyi na farm kugira ngo you correct this water urukubasa gakozesa omunyamishwa wasaga kozesa ombihingwa wasaga kozesa naho abantu muka amanya bamtana kana wajivivyana okuva Mbinska Poultry International abalabi bafa balungi ba customer bafa balungi tubayita ku moleso gwa Harvest Money Festival ogenda okwera nga abiri mu Musamba Pafutal mu March mujje tuyigo okulunda tulesa abasawa balungi ddala nnyo tulese inkoko za feza broiler tulese leya kimanyi mbadde mugamba leyo kumufuna kizibu nnyo jangu moleso nga nkolera ku Agrocona Limited feba dealers ba Massive Ferguson tractors twina tractors eza 85 horsepower and twina tractors eza 75 horsepower twina implements nyingi era mbakunganya mwena muje muzirabe ku expo ya feje tugenda okhavinga muje muzona muzirabe. Omworeko gwa Harvest Money Expo gutebenkanisibwe Vision Group ekwatanise n'ekitebe kya Budacho mu Uganda hamwe n'abatunga Nutrition Champurisha International Power Bank ABL Development Uganda Development Corporation na Heifa International kandi no gufutandika ebirabiri na mushanjo kwezoku kandi okutahamu no mutwaro gumwe gonka gasha kwa Suleiman Mutebi na Sengendo Abdukalim.